Kajinge Lekai Sports Final Jangka School Nora Evelyn High Secondary School Kolapati kabah nyusni kabala sedang men haka arpo kandai terik ubenai leber kala poino asya kabah kut menta kesni kahendru terik yayong arajar arpulai. Haka ni kesni penha perda lawan ban penshingan lem da uba Titus Khan CEM jangka KHDC kum ukong san Reverend K Nong Plu Reverend AC Moore kong K Ding Do Principal bat kong B Karlor Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh, just move those left feet. Go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh, show the world you got that. Hari ini kendak menai di beladap nakaliang jong i Presiden jong managing committee bat kinong hikai kilawan bani kendo ing. Aka office rekam kecongan bat penpau bani tu sepang ke history jong kani school bat kam tam ya kijing dot kam tiba ke school ke dot kam. Nah suatu kadon kijing namar kajaka kalong kebakim bagi dangdon ru sibun kijing duna tiba ke school kahap pan penbiang na kabenta ke jingbet jingbiang jengpi ikena school. Nama kong kabalang isutu kamdai ke basuk ban seng school. Ihap man yaksaj. Hapan mat sibun kijing kumno ban penbet penbiang. Dan ring asu ban aimu yublei ba wat lembah jeng kini kijing tenjo kiba kabalang ke kendo. Lari ke managing committee ke kendo reublei syumla ino iti baka ni ke school kala abanian kumni kum bakalong hadu mentah. The prize for the top scorer from senior girls